teman-teman, ketemu lagi di Sahila Aesa Putri. Seperti biasa nih teman-teman, kita mau cari mainan lagi nih teman-teman. Sekarang kita mau carinya di sawah nih teman-teman. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita cari. Wow, ada popit lagi teman-teman. Itu popit owl teman-teman. Wow, bagus banget ya teman-teman. Keren, 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 keren. Kita cari yang lain teman-teman. Let's go. Wah, ada apa lagi tuh teman-teman? Ada popit gurita teman-teman. Wow, dia nyungsep di sawah teman-teman. Dia kena lumpur. Wow, kotor teman-teman. Wow, keren 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 keren. Kita cari yang lain teman-teman. Kita cari yang lain lagi teman-teman. Let's go, let's go. Wow, mana ya? Di mana ya? Ada apa lagi ya? Wah, ada popit kodok teman-teman. Wow, lucu banget teman-teman. Popit kodok ada di sawah teman-teman. Ya memang tempatnya di sawah ya teman-teman. Yuk kita cari yang lain. Wow, apa itu? Apa itu teman-teman? Apa itu? Wow, itu popit. Wah, popit wortel. Wow, dia kena lumpur teman-teman. Wow, kotor banget teman-teman. Oh, nanti kita cuci teman-teman. Yuk kita cari yang lain teman-teman. Kita simpan dulu yang ini. Oke, let's go. Nah, apa lagi ya? Apa itu? Oh, ada anak ondel-ondel. Wow, kasihan banget dia ada di air. Wow, kotor teman-teman. Oh, kasihan banget ya teman-teman. Dia gimana? Ibunya itu dia teman-teman. Kita cari yuk teman-teman. Ada apa lagi ya? Hah? Apa itu? Wah, ada kepiting. Oh, bukan. Itu lobster teman-teman. Wow, keren, 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 keren. Mantap, mantap, mantap. Kita cari yang lain teman-teman. Kita cari lagi. Kita cari lagi. Wow, wow. Ada bebek teman-teman. Wah, ada ikan juga. Wow, mantap. Mantap, mantap, mantap. Mantap jiwa teman-teman. Kita cari yang lain teman-teman. Wow, ada apa lagi ya? Wow, mantap. Wah, apa itu? Wow, ada boneka. Apa itu? Wow, boneka LOL teman-teman. Kotor banget tadi dia nyungsep teman-teman. Oh, kasihan banget ya. Kita cari yang lain teman-teman. Apalagi? Wah, apa itu? Ada ikan kayaknya. Wah, bener ikan teman-teman. Ada ikan warna biru. Kita ambil teman-teman. Kita cuci dulu. Kita cuci dulu. Wah, kita simpan teman-teman. Udah bersih. Kita cari lagi yang lain. Wow, ada anak ondel-ondel teman-teman. Teman yang tadi kayaknya dia. Kita cuci dulu. Wow, basah nih teman-teman bajunya. Kita simpen. Wow, kayaknya apalagi tuh? Wah, ada LOL lagi teman-teman. LOL anaknya teman-teman. Kita cuci dulu. Wow, mantap, mantap, mantap. Oke, udah teman-teman. Dadah.